Sanibonani ibizo umchasiseli isiminye sentombi zasemzingwane eqhubeni kwakho kwakumaya kunjalo bafowethu sisase kuyo le game yokubuyisa isithunzi kumaskandi yokuphakamisa nje kumaskandi wethu sithi phakama amaskandi wethu namhlanje ngihleli nensizwa insizwa ayikhonyelwa ingasi inkomo yomdaka mfowethu yabo kithi ngiyajabula ukubona namhlanje insizwa siyawazi kumaskandi dalo kule game sikubona kumachwana amahle laphayana kodwa ke ngokuzwa kwami manje kuthiwa insizwa isileguma layo kuthiwa isinekhaya layo elithile ngifuna ukwazi nje ukuthi insizwa ngikwazi ukwamachwana namhlanje kuthiwa usunekhaya lithi lelikhaya lisha lapho ungabingelela nje uzethule bese uyangichazela lapho ngizoqala la nawe gwaza mfowethu uzovuma wena hayi neziqholoza sesidibeni namoshela ingoma umuntu hayi ngiyazi kahle neziqholoza sejwane neziqholoza sejwane neziqholoza sejwane neziqholoza sejwane neziqholoza sejwane neziqholoza sebambe kwazo uyambingelele la cha yona insizwa ayilizwe sensimbi mfowethu Sithole ngisecholotsho kudabuka efollows isigodi echolotsho efollows not eVictoria Falls mina ngicela ngizwe ukuthi wasefollows ngithi insizwa yasemosi yadunya lutho ngala wethu ngisecholotsho efollows indawo le qholosa indawo ikuphi la makomguzana mina ngaze emguzana phela ngeke ngafika emguzana ngithi kwakunomcimbi owusenziwa lapha 26 every December kule minyaka edlule so bese isondela khona so la ngazi khona makuthiwa echolotsho nase center okay ufika ke echolotsho uyaphuma ngo kudla nje ichitachawa ngale yomgwaqo nje osephela ndaba ziyakwazi insizwa zisecholotsho nani bathi mangathi uzenza isiqholo sejwane engayisona nizombamba chief lawo maskani usuke sensimbi senginokubona khona umsebenzi la usuthi wena usuke sensimbi ngiyazi ukuthi insizwa eziningi zikwazi kakhulu lapha uhamba nezigamkhulu ikhaya elisha ungachazela abantu nje ukuthi usuke ubani la kumaskani usuke sensimbi ngustation useyimonke lo umsebenzi ongowami ongaqala na oyi-EP futhi okay unakanani umsebenzi EP ingoma ezo4 ingoma yothando ingoma yehawu ushemeni yakuyagidwana kakhulu chuta yisalibambe hayi ingoma nje khona ngale ngazi khona ilezi ingoma ekhona nje kuyagidela phela ngigideleka kuyagidwa uqama ngawethu khona insizwa mhlawumbe osebenze nazo la ezaziwayo mhlawumbe umaskani la kule EP ngoba siyathi umuntu ngoba ngishilo ukuthi kungabe kuumsebenzi wokuqala kumaskani abantu bangacabanga ukuthi uyivukani kodwa kudala kule game yomaskani engicabanga ukuthi nabaculi abadala bayakwazi vele ukuthi usebenze nobani yawashulpini phela kade ngikhona umuntu engisebenze naye ngisebenze noChofa khona uChofa mfethu esigidana amachwaneni esigidana amachwaneni lokhiso mnandi mfowethu Jamel umfana nje wakithi nemakhaya lo wena umfana engisebenze naye wathi laba abanye yabe iginqe yayibaziwa ngeyantowani laba ngenibachiya khona into esabayo ukuthi ngabathanda nawo okay abantu isikhathi esiningi banokubona ukuthi mangabona umuntu sezakhela ikhaya laphana becabanga ukuthi mhlawumbe kule nduku ekhalile emuva ngale mhlawumbe ukuxatshene ngifuna ukuthi uchaze abantu bayokwazi ukuthi uphuma inxiwa emachwaneni kukuhle noma bakukhiphe ngenduku noma kwenze kuleke sazi uzokhumbula kwethu khona umfowethu besibambisene nalapha emachwaneni wandlula emhlabeni ukukhize kwawutheze odlula nje kwawuyingxoxo sisixoxele vele sinayo ukuthi wendoda ngizophuma inxiwa lami esikhathi sikuthi ukwathi uNkulunkulu uyazi ukuthi vele unenhlelo zakhe uyabona kodwa ngaphuma nje kahle ku right nama isebambisene nabafowethu siyakwazi mhlambe eviki amaviki o 2 weeks or more bekudlalwa etheater ngibone liphelele iqembu lesenjalo thina sayibambe nje ngakho lokho akukho ukuthi umuntu mangwase umuntu esenenxiwa lisephuma inxiwa lakhe akasabuyele usimbone eselayini selimthatha ngokungcola abantu ukuthi umculi kodwa ke umculi othi nawe uma usaqhubeka uyagida yabona kanjani kuya understand ngoba phela uthola ukuthi angithi iqembu lelisekhona alifanga
ukuthi ngoba wena sewungapha kusho ukuthi icembu selifike cha lisekhona leya cembu kodwa nomunye uvumelekile ukuthi akhe kwakhe umuzi kuyashaywa amahlahla ngithi kodwa kusho ukuthi ekhaya elikhulu akusabuyelwa gogogo komkhulu kunjalo kwakithi ngaphuma nje kuhle kakhulu siyasebenzisana nabafowethu namanje ku-right umsebenzi omusha wamachwane okhona kusho ukuthi nawe makuthiwa nje iqembu lamachwane kubalwa nawe ya sokungasophutha lelo ya ngiyabona khona ingoma oyisebenze noChofo walapha emachwane ekhona ngicabanga ukuthi iyatholakala kwenkundleni zokuxhumana nje nakuphi nje ko social media okukhomba ukuthi kuyaqinisekisa lokho ukuthi usesekhona emachwaneni ngoba nakho kusekhona imisebenzi eminye ethizene lokhu nichubeka nikhipha ya ngisho kanjalo mfowami ngoba akukho nje okubi nje sayibambe ngohlelo ukuthi nje kunye kusangenzeka kodwa khona ngoba nathi ngoba manje akukho ya mina ngilandela uMaskandi kakhulukazi owethu la ngakithi ngiye ngizwe khona insizwe ethu ekuthiwa uPitbull ayikufunje la emculweni nokuzishaphe kwakho izingoma eziningi kwenzakala ngiyazi uMaskandi wensizwe impela kungenzeka ukuthi angisho ukuthi mina sokumele ngidingane ngenduku uPitbull naye mayilalele ngalehle haya nango ngifuna ukwazi abantu bayawazi uMaskandi kuyancwekwa kuzinsizwa vele uMaskandi awunashukela awuyona wamantombazana nokuzwa mina inkulumo ezingemnandi eqhamuka kuPitbull zizohlaphe kwakho ngiye ngilalele nezinye ingoma zakho khona ezinye inkulumo othizene ngisuke ngibona ukuthi lana ungathi kushiwa yona kodwa hayi angisho iPitbull's podcast mina hayi ngisho uPitbull yandoda leyangazi theka kuphi nayo kwaza wabuza hayi mina ukubuza ngikhululekile nje ukubuza nawe khululeka ukuphendula hayi khululeka ngiphendule cha leya ndoda shuthi shuthi mina ngathi uyawabona ukwenza kwami or bebukela kimi kahle ngasho kanjalo ngoba naye unophahluka sometimes asho ukuthi etshela abangani ethi ngithi isikhathi sakhe delwana ukhitha kanjani ubani usunjani njani yabona so into kanjalo umuntu oyebukela kimi manje angazi wavuka yini noma wavuka umona noma wavuka ukuthi ngidlalisana lensizwe ngoba ngiyabona ukuthi mhlambe ngoba nasengoma zakhe ungatwela ingoma zakhe muzazi ingoma zakhe lezi ezisemu khona wayembiza khona wayevuma uSike Sensimbi kwathi emvuma sangaze ngiyivume lokho angazi wayechaza ukuthini ngoba mina ngazi nje ngiyivume wayethi wayevuma uSike Sensimbi kwathula kanjalo mina kodwa ke ingakaze ngiyivume usho lokho ukuthi mhlambe khona into ebebuka kimi mina engayithandi yabona kodwa sesesaba ukuthi asho manje sezama mhlambe lento ayezo ukuthi na aboni angazi ukuthi uzama ukuthi ube njani kodwa ukuze ayiveze nami songase ngasepta ngoba nami ngiyinsizwa mfowethu nje ukuthi khona abanye abantu abasuke befuna ukuyiba khona vele siyayifuna ukuthi insizwa naye ize la izosichazela ukuthi kanti yona ithini ngakho kodwa ke ngicabanga ukuthi ngokwengoma akumelanga ukuthi ngelinye ilanga size sigcine sesithola ukuthi awusakwazi wona ukudlala estage ukuthi kunabo Pitbull balindile lapha balinde ukuthi mawusehla asikukhuthaza kuMaskandi kodwa ke ukuncweka nje nokuthini nokuthi insizwa ziyajikijelana hayi mina ngisuke ngabi nendaba mabexabana abantu anginandaba kodwa mayingoma imnandi ngicabanga ukuthi kuye kusize ukukhuphula uMaskandi kodwa ke esingakuthandi ukuthi kufike lapha ukuthi uPitbull use stage nani senimile abantu ngabasechurch ukuphetha ama-cup nabo qeda umcimbi nabo zinja nabo bantu baselindile ukuthi nishaya uPitbull angimazi phela wakuphi mhlambe naye futhi wakuphi hayi kanti vele umbuzo esibaye sodwa nabana zodwa washuma ya ngathi kuba njalo chief usebenze neChwane yini into ongathi mhlambe uyibukele kuye engathi uyifunde kuye insizwa iChwane eshifethu ngingafunda kule ndoda lo muntu ufethu umsebenzi wakhe bewuthanda nje waqala bewuthanda umsebenzi wakhe futhi bekwazi ukuphila negenge ngoba ungathi uyabuka kahle lapha kithi thina sisebenza kunomthane nomthwakazi ya iqiniso elihlangene sifana sonke nomuntu nenkani yakho nomuntu nenkani yakho nomuntu nenkani yakho lo muntu unakho ukuthi bekhona ukuthi mhlawumbe khona ukukhiqiza kwensizwa yabona kube ukuthi ayikhulume lento ayikhuze ngendlela yakhe
yabona gcine nje sibuyele siqhubeka ngempilo ingakho namanje uthola ukuthi insizwa zisahlangene ngisho ukuthi namanje khona ukuthi bekhona ukuthi mhlawumbe khona ogejone khona sihlale phansi ilungise siqhubeke ngempilo yilapho nje futhi afunda kwenu mshitha umculo kaMaskandi mkhulu yiphi insizwa nongathi mhlambe uyayibona nje ezimbili o entathu ongathi la siwumthwakazi uyayibona nje ukuthi izenza into ecacayo mhlambe ezidlala ingoma abadlala ingoma emnandi ya ongathi nje hayi ngoba kwazi ukuthi wena isifiso ukuthi uMaskandi phakame isithunzi sibuye hayi ngicabanga ukuthi lezi insizwa eintathu ezimbili hayi cha hayi ungaphakama uMaskandi oziyawuphakamisa okay ufuna abangaka awungangipha 5 right ngoba phela abaye banokungitshela ukuthi abazi umuntu kwamthwakazi banokungitshela ukuthi kunzima ukuyofika ku5 akunamuntu bonke lamba kuwa so abantu mawusentabeni futhi semuva yonke uyayibona bezoqala lana esezalala ngizoqala khona ya noma nje kuumculo nje ambe sinobheshana obomvu uzoba khona uMadlozi ungamshimba nJosini usibali ngathi umfana uyathola every day yalithola ivote ngazi nami ke wahambe ngiyashako sebebabili kuzoba izona ke zikamkhulu ungachwana manje ungamshike nalo pitbull lona uyadlala impela lokumalela ngingamshike kodwa ngihlele imicimbi lwamfana uright yena uyabukeleka uyambona nje ngazwa ile nto yothi nginokumlalela ngingamshike ngaphandle hawu akusimvamisi ukuthi insizwa bayinembaki uthola ukuthi uyayifaka abaningi banokuthi akazi lutho lo mina ngiyamdinga kakhulu uze nami ngoba nje wayiqhathanisa nami nje ngiyamdinga la endlala khona ebe khona la ukuze ukuthi abuka suthi seke ukuthi mhlambe mayicabanga ukuthi athi hayi ngiyayiyeka lento kube lula ngoba uyabona ufuna lokho ngifuna yamfuna uthatha surrender bese sinangaki 4 stay uPitbull na uMajozi uBhejani yezechwana sesifuna nje oyedwa insizwa zinjalo vele bese kumake ukuthi uzobala abantu wena ungayibali nayi madoda nizwile uSkay mangathiwa wenza nje festival nazo eziyi5 angathi no uyafuna ukuyibona so kusho ukuthi mawungekho la ngithini kuwe ukhetha abawu5 okay manje bakube ngithe 100 nawe ukuzoba khona omunye ndaba bani mhlawumbe ngasokwenzeka ngoba phela usiya la khona kodwa ke lawo nje baqokile ngicabanga ibona mfowethu sinomculo ikakhulukazi wamantombazane ngiyafisa ukuthi umculo wamantombazane nawo uyakhula ngendlela oyinsizwa okhula ngakhona insizwa ngabheka manje sezilabo 200 and something ecula uMaskandi or engathi mina ezithi icula uMaskandi so emantombazaneni besingatholi ngendlela ukukhuphuka ngalendlela insizwe ezibayiningi ngakhona ucabanga ukuthi yini kahle enza ukuthi umculo wamantombazane ungaveleli njengalo wabafana ngabe intombi zakithi aziyazi ingoma o kanjani yini wena ongathi ngokubona kwakho kwenza umculo wamantombazane ngathi uyasalela ngakithi bekwazi zoqala lana amantombazane akhona wona vela ucula ngithi Maskandi noma ukuthi abekho ukuthi hayi ngisho ukuthi akhona kodwa ke kunalento ngoba ngabala manje mangathi wabale mina angeke kufike ku10 kodwa insizwe so 100 200 or something abanye sebaze bayeka yabona kodwa ke eyintombini inamba lokilabo ayidluli u10 vele selokho nje kwathiwa kwamthwakazi sokunomculo ayikhuphuki ngaleyo ndlela yini kahle kahle kodwa ko gospel ngapha bakhona baningi phela yini wena ongathi kahle kahle yenza ukuthi intombi zakithi zingafuni ukuyibandakanya kakhulu emculweni kaMaskandi ngoba ukulandela ngiyazi ziyalandela nginokubona ezinye ifaka ama t-shirt abanye ngiyacabanga nagwaza mfowethu ukuthi mhlambe uMaskandi indlela oculeka ngayo uculeka ngenye indlela uzothi laba abakhona mfowethu
bafisela nje okuhle ngoba banesibindi ukuthi becula umaskandi laba abangawukhona mhlawumbe ne-choice yabo ne-choice phela nayo futhi ibe lokhu zami mhlawumbe umuntu usuke ekhethela engawuthandi ikhethe nje ukuthi yena alandele thina osikayise insimbi uyabona khona mhlawumbe intombazane oyazi mhlawumbe ongasho ukuthi lana uyacula mhlawumbe engasiza ukuthi kuphakame lento okhona nje manje okhona nje ngoba kukhona manje kulaba khona ongathi hayi ngiyamuzwa yena ngeke ngalalela la ngizalandela yabona le page la kula nokuthi okay ya ngafaka eyinye ilist ebineyingoma zamantombazana kodwa bayethe media mawungaya nje kubayethe media ku YouTube uthi umaskandi wentombi wakomthwakazi kuzovela nje iplaylist la kuvela khona intombi kuphela ya bewusasho khona untombazana ngamzwa kahle cha unokhona futhi nakhona ukuthi amazakhelo kwakhe yakubula senza isixoxa washo ukuthi nayi ingoma engizwile le awunxumanze nalo muntu futhi nakhona ngathanda nje style sakhe style odlala ngaso abanye badlala nabarathi abalalela abantu kodwa loya ngathanda nje ingoma yakhe udlala le style lesensizwa kahle mazakhelo kwakhe ngathi uyalithola vote akunjalo phela ngamzwa kahle mfowethu kushuthi unethemba ukuthi amantombazane azokhula noma ucabanga ukuthi sizoqhubeka silokufuna inkinga yokuthi azandi intombi kule game ake ngisho ukuthi usazwana ngeke ngisho ukuthi mhlambe seluzana ngoba fethu useludukana kusangenzeka uvele uma sithi ukuthi mhlambe sithi silo laba khona kanti khokwe sokuvele omuye naye osaswela amandla kodwa ofisa kanjani ngingakweswela amandla nezwe amantombazane mfowethu kunento ebengifuna siyithinde kakhulu ikakhulu into enye abathi yenza ukuthi umaskandi ungathi uyehla kushuthi wena lengeke ukuthinte kakhulu ngoba iqembu lamacwane ke yasiza uqamba amanga beyaperforma stage bathi umaskandi udume ngokuthi umuntu uyaqhamuka ehamba yedwa ifike eqela stage adlale ngabantu bekhokhile eyedwa yashonele kumbe adobha abantu ababili abathathu khona lapha abagibeze stage abangapracticeanga omunye unyawo luyaphezulu ngathi abantu bayagiga omunye luyale so uthi ngama performances lapha ngene emcimini uthi nje wokuperforma kwabantu singenze njani ukuthi sikhuphule leyo team wena ngoba uvela eqembini elamachwane elaziwayo ukuthi liyaperform yini into ongayitshena la amanye amaqembu kakhulu angakwenzi kahle lokho kokuperform ukuthi imfihlo yini ongathi ninayo nje ningamachwane niyoskay nobocofa nabo mtoliki nobani ba yayizwa kuyo leyo nto yabona yona akafuna abafowethu sizamene ukuthi phela umuntu mayizongena stage ebe nabantu ongabantu obazi abantu ongabantu ngathi abantu abangabakho ngoba noma ngiyabantu abantu nasamachwane nje siya practice thina siyasho manje namhla siyakwazi ukukhempa mase siya practice manje asi practice njalo kodwa ke makuthi ukhona umcimbi umdlalo khona sakhethe ulehlano lolodwa kulalwe khona ukhithi lokusubonga niyezwa kwemadoda angicabanga ukuthi amanye amaqembu ahlele emakhaya mani ngenze njani njengale ndoda ekushoyo ngicabanga ukuthi umaskandi wethu nalento esifisayo ukuthi uphakame ube nesithunzi kungaba njalo abantu practice yebalekile practice nokuthi umuntu ebe nabantu ongabakhe yazi phela kunzima ukuthi uthola amagidango ngafowethu kodwa la zama ukuthi lapho batholile ba maintain kanomfanisana futhi okunye umfanisana umuntu awazi umuntu waqoko amabhlobo waqolo khaduti o matresuit eqwa matresuit why ukuthi khaduti cha phela waba nje brand duty kanti lezakho wona lapho khona abantwana kuba bona begqoka waba khaduti abayibhela bathi nazazi ukuthi mangithi mina vele ubrand duty yazi ukuba wawo ubrand ngoba manje ndlelo nokho ubrand duty wena ufaka zike uthogodo kubo walo lapha ya ngamkhulu Tomati awona kusenza thina ukudinga Renault baba ningabafaka bafethu khaduti akunangi lesi yeah truly
ngisaselapho abantu bakhala ngakho lokuthi uthola ukuthi abantu aba practice ngoba uyisho lento ukuthi umuntu akabe nabantu bakhe lento iyasiza ukuthi noma kungenza ukuthi awusa practice anga kuleli viki next week unabantu abafanayo abazi ukuthi nini ukuphakamisa unyawo kanjani so ukusho mawungela abantu bakho lokho kwenza ukuthi next week uza nabanye abantu futhi bengapracticeanga uhleli nje awusena style sakho esenza ukuthi abantu babe wathi uyabona leli qembu malizongena kuzokwenzeka into because into eyikuthi because every time uqhamuka nabantu abasha nizosenzela ama surprise aba practice ngendlela ekahle abazani kahle yikho lokho ngithi ugcina omunye uphakamisa unyawo olunye luyehla omunye sengathi abantu bayagika yabona so lento iyawulimaza umaskani yabona lapho ulwakithi lento leyo ngoba umuntu ozobuka lapha amathu amthwala lona uzothi ebuka naye bothi akageja lapha ngazi ukukhona abanye angini ubuka lo lento sikuyibuka leso sikhathi uthi utholela abantu abadalayo noma sengifika namhlanje kuthiwa ngosike insimbi nawo ubuyaphi bamthwazi ngokuyaphi lembo yakhona uzothi hayi uzovele ngabaza lento ngoba uyazi ukubuka ngoba uyazi noma uqasha noma ukubuka uzovele bodwa la abantu bayabheda ngoba esuke ebuka into ebheda ngoba ngithe mangixoxa nenye intokazi labathi ushuniye ngwaye yathi hayi mani yona ithathela kakhulu kwaZulu ngoba ngathi kithi unyawo liphelele endleleni ngase ngiyibuza ukuthi uyawazi amachwana manje because iliqembu enginokulibona lisenze so hayi wavo wathi hayi kusho ukuthi ngiyawazi ziyaleyaza ayena ngathi uyaliyaza yazi kaya kanjani imali uthi ngathi uyaliyaza yazi ngeke sivume sithi uyalazi yabona so because yena ngokusho washo ukuthi naye wayekhala ngakho lokuthi inyawo mani kithi ngathi azifuni ukuthi ziphakame ngendlela engajabulisa abantu engaheha abantu ihlwe khona manje siplana ukuthi senze ifestival yingakho ubona sifuna ukuthi sisebenze kanzima ukuthi abantu beze emcimbini ukuze abantu beze emcimbini kuyilokho ukuthi sikhuthaze nani ngabaculi nikhuthaze abanye abaculi ukuthi ipractice no ibalekile kakhulu ngoba ukusuka ekhaya usiza emcimbini usuke uzobuka akulo kunye usuku uzokwenza ngaphandle ukuthi uzobuka so mayingasekho into oyibukayo ukhokhile siyalimala siyabantu siyabalandeli kakhulu so mangathi mina nayi i5 minutes or i2 minutes ngithi mina thengisa uskate sensimbi emuntu nohleli phansi lecho locho umunye uhleli eUK uyayibuka manje lento ungathini nje wena ukuthi uthengise uskate ukuthi hayi nomuntu ofisa ukuthi mhlabe eshada or abanye abafisa ukuthi mabe lo mbuyiso bakhasha bethi hayi insizwa ikhulumile impela is-advertisile nami ngingayithenga phela uthi angithengisi ngikuphi i-chance nje ukuthi uthengise uskate uthi hayi nangu uskate madoda ofuna ukukhasha hayi thina mina ngigudu ngalokhu ngishe mina bafowethu into ekhona engayisho nje manje mina ngihlala isigini futhi ungahlali asikho ukuthi angayi nasikhathi sakhona ngoba nalabo abahlalayo ngiyabona bamba benza kanjani yabona mina ngiyacula futhi angihlabeleli ngizwe madoda angiculi nje umgqumela ngiculi nje umfeza ngiculi nje obani mina ngosikhathi sensimbi nje mina ngiyasho nje khona umuntu ocula nje umgqumela ngibacula nje umfeza manje ngiyazi phela ngimazocula umuntu ubemculi balindele ukuthi umuntu uthi ube ucule ngalokho ukuthi yabona mina bethu akunalo into mina ngiyasho nje lento engishoyo yabona so into ekhona nje manje mina estage ayo singabaleka kakhulu ukusho lapha uzama ukukhuthaza ukuthi abantu kumele umuntu abe nendlela yakhe maye umculi acula ngayo angabi omunye umuntu uthola ukuthi asidideki makuthi bani ngene umqumeni ubani umtshengiseni ubani ya kumele mina futhi lento engisho yona kwazi ukuthi mina into engikwazi ukuyenza nje stage ngithiwa ngizo entertain abantu sihlunga ngithi mina mfowethu yogida yicula nje kuphela niyeza ukuthi mangabe uhlela lapha ufuna umuntu ozocula njengoskate hayi ukugida njengecula njengemfezi yazi phela sokukhona abacula njengomfezi ngoba umfezi mina ngisho lutho ngizwe akafuni ucela ubani ucule nje umgqumela
kwamthakazi khona umuntu ocula nje umgqumi kumbozama ucula nje umgqumi phela singatocula nje ngomgqumeni sizosuke sidelela ibhofa oculisa ebhofa kodwa umfezi ngiyangizama ngombuzo benzama kumphathani umthakazi phela mkhulu ngoba ngishilo ukuthi kwamthakazi kunabaculi abafika ko 200 kuthiwa khona abanye bazama ukubhatanisa nje mfezi ngesiye kakhulu lapha ngisafuna ukubuyela lapha emculweni wamantombazana awufisi ukuthi ngelinye ilanga sibone mhlawumbe sokuthiwa nali iqembu intombi zikaSkay or mhlawumbe sibone sokune ngoba ngishilo ukuthi mina ngiyafisa ukuthi umculo wamantombazana uphakame na amantombazana futhi ayasho uma efika la ukuthi wona sazophakama and azazonidlula so ba right kakhulu so awufisi ukuthi ngelinye ilanga sibone mhlawumbe kuneqembu lamantombazana elizobe lingaphansi kwesakhe isandla lokho phela kuyisifiso sami nokuthi enavele into esendleleni zami uhamba namandla mayesethe avuma kahle uzazophuma intombi zamathole mfowethu intombi zamathole uthi intombi zikaSkay sensimbi mina umusithole mina yeah so intombi zamathole yaba ngasizwe zaSkay manje ukuthiwa zikaSkay so ngokunye nontombi ungathi amathole amnyama zazi wakhipha amathole amnyama kodwa igama lami izinto yami kumele lihambe khona sentombi zama ngoba intombi zamathole ukuba amathole amnyama kumele ube khona la kosithole yasaphethe isibongo sakho kakhulu ngobani konje sithole mina ngizokuthiwa oJobe mphelela khona la so ufuna ngizisho ngiyafisa ukuthi uzisho nafuthi nezibongo nje ukusho abantu bangacabanga ukuthi akuyena uSkay lo ayisho nje insizwa abantu bezwe ukuthi yiyo kanti ngithi ngiyakuculela lapha hayi ngifuna ibongo waphipha ingoma yami uqala anona abantu bagcina becaba lapha ngiyesaba ukuthi ngibhimba ingoma abantu bagcina bengasayithengi ukuthi hawu inje kanti ayinjani zozisho nje ubeli kancane bese ngiyavala ngiyakhonya shintsha wonke amagear inkunzi yohlobo lamane libomvu engelameli original mahlala ehlathini inkunzi ehlathi mabuya ngomnyama ulifohla uthanga qeda iphume ngawo futhi umnyama yohlala ehlathi ngani inkunzi ehlathi le iyodwa inkunzi ehlathi ngesematholeni ayikhenye ngabusuthonya kacaca ukuthi ngomjanja unota into yokuthena awuyitheneni lento mina ngilandela uMaskandi fethu khona inkunzi ehlathi la uMaskandi khona inkunzi ehlathi impela igama lale inkunzi ehlathi kuthiwa uKhayelihle wazwani inkunzi ehlathi uyacula naye wakomthwakazi unelinye futhi iqembu abathi amafika amahle ukhaya amafika amahle hayi inkunzi ehlathi na inkunzi ehlathi ngiyabona ukuthi baningi phela ukuthi umuntu igama ngingalazi nje singaba ngomchasiseli sibe baningi singodumsani bese sifisa nomnye udumsani dube omnye hayi inkunzi ehlathi fethu ayikho inkunzi ehlathi iyodwa nje vo ngicabanga ukuthi ukhaya inkunzi ehlathi naye hlela ungacheka uFacebook ukuthi inkunzi ehlathi kuyavela umuntu uthi inkunzi ehlathi zim kuthiwa uyu ukhaya lokho ngathi namafika amahle bafoti nyamazi ukuthi inkunzi ehlathi uyaqala ukuzwa ngalo hayi bafowethu mina angeze ukuthini bafowethu ngihleli lapha neSkay sensimbi ufo asithole inkunzi ehlathi njalo nizwile yazi abalandeli boMaskandi kuba comment kuyoba nzima ngithanda kakhulu kodwa emakhaya ngihleli nensizwa lapha uSkay ngoba ngishilo insizwa kudala ikhona kule game yoMaskandi insizwa sisuka nayo lapha yakwezikamkhulu ngamadoda asebenza kanzima when it comes to istage ngoba isho kusho ukuthi mhla sayibona kuthiwa uSkay sensimbi uzongena estage silindele ukubona into efana nalesi nokuyibona kumachwana kumbe silindele ukubona futhi into engathi ingaphezulu kwayo ngoba ngelinye indoda engiyithembile impela makuthiwa sibuyisa isithunzi soMaskandi mase ngisiza entweni zama performances kuthiwa sekuya perform ngithembile bafu nakho ungavalelisa abantu le emakhaya kodwa ke ngizolinda ukuthi kwelilanga inkunzi ehlathi ikihlale ngapha nawe uhlale ngapha enye inkunzi ehlathi eyinye le othi awuyazi uzozo impela salinde ukuthi zibe mbili akuzane uthanda kanjalo Maskandi ngihleli nensizwa uSkay ungavalelisa lapha yini into ongafisa ukuthi uyishiye abantu beyizwile ebese ngiyeqile mina okay siyeke le ehlathi ngoba ayisimanga nawe uyaqala ukuyizwa nami uyaqala nje ukukhola umuntu onegama lakhe so shona kusase ungezwa zokuthatha kunomuntu uSkay sensimbi uSkay musha uSkenyana uyabona baningi phela
Amaske amatsha. amaske Ngezwe sokuthi kunamaske. So lana kunenkunzi yehlathi yangempela nenkunzi yehlathi kunenkunzi yehlathi entsha. Wena ungeke lamane libomvu permanent bo. Futhi wena inkunzi ngokuwasitholi. Yeah. Yebo into yakho ngathi inokuhlangana nenkomo la. Inkomo. Ske kunabantu bahlele emakhaya ngoba ushilo nje ukuthi hayi ske usithengisa ngalendlela ungavalelisa uthini kubantu yini into mhlawumbe abangayilindela ekhona ethile mhlawumbe kune video iphekayo mhlawumbe kunenye album oyipheka okune single elizayo yini into abangayilindela abantu ku ske njalo mabefisa ukuthi bexhumane ne Skates Ensimbi bamthola kanjani? Hawu ngabamba utshelile ukuthi content engiyenza efana nale ngathi yonke lento nje ngiyabhula ngiyabhula lala ngiyabhula kwazeni kuziyami nasebenza nokhokhovula inyanga enkulu kwethu ukhona ingoma yami ezoshoota phakathi kwale EP le khona ngisenhlenge zokuyishoota le EP le ekhona le bese ke maziyela ku November around November nje December ya khona kungase kwenzeke mhlambe kube khona ame umlindele Skates Ensimbi na ukuthi kuma performance ukuthi manje imicimbi nje esabika ngathi kodwa ngayi imicimbi ikhona ngaba sibone ngaske Skates Ensimbi futhi ke ngimkhathi impela ngomcimbi ozoba khona ngifuna ukuthi ningene nilandelana nje no Pitbull ukuze abantu bengathi sesikhohliwe ukuthi uPitbull udlale kanjani asisabonanga mase kudlala funa nje mangithi phuma uPitbull ngene uSkate oma kuphuma uSkate ngene uPitbull ngeke ngimshaya ngimshaya nje mfowethu ngeke ayivume leyo ngabe ungayivumela unkani yakuba ngumuntu nawo nenkani yakuba kodwa ake mfowethu ikhona nje manje mina abantu bengilindele impela ukuthi na imicimbi futhi engicabanga ukuthi kumele sizenzele ngoba isi short mawuthi umcimbi usolinda le uthi ubani uyalonja sokusithatha isikhathi sokusenza ukuthi sibe madolenzima ukuthi kwenza abantu bavilaphe bavilaphe kodwa ke into ekhona futhi ngamcimbi ikhona ngaba ngibona abantu ngihamba ngedwa nje phandle kwamachwana no Skates Ensimbi simele so lokho ukuthi bembona hamba namachwana okunye so ukuthi na umcimbi okhona menu amachwana yabo nase sibuyisa lento yethu le yasadlala ikhona injalo nje for ngithanda kakhulu bakithi bengihleli neSK hayi ngishilo izolo ukuthi hayi kuningi enizokuza kudalula ngayo ile nsizwa hayi esikuzwile okukhulu kakhulu kahle abalandeli bamaskande engifisa ukuthi bahlale bekwazi ukuthi inkunzi yehlathi leyana edeniyazi kuthiwa isiyo kuthiwa inkunzi yehlathi yangempela ile iphenele ngithele emosha amankonyana ngithanda kakhulu umchasiseli simeme sentombi zasemzingwane exubeni kwakumayapho tonjana zababira zadlula ngendlela zacela ukufihla ikande emzini omkhulwane oncipha zavuka ekuseni zibeletha abantwana ngiyacela ukuthi nihambe nonke ne subscriber ku channel AVG Reality niphinde niye ku Facebook lapha nisilandele ku AVG News ku Facebook yipage leliya manifuna ukuthi nithole uSkay ukhona ku Facebook athi wona Facebook bayigama la ngitshela abantu uSkay Ensimbi ngiyacasha Facebook sengu Skates Ensimbi Store mawufuna Skates Ensimbi sithole ku Facebook noma nje ungathi YouTube uthi Skates Ensimbi ziyovela ingoma zakhe ube ko comment abese ukuya ungitshena ke nje kuma comments ukuthi hayi uyizwile ngempela ingoma uthini ngazo bese uyakhomenta futhi uyangitshela ukuthi uyayivuma nale enye izinto oyizwe ikhulunywa la ngiyamthanda kakhulu emakhaya